Job keput bat giukur dan sendon ke Al Nassr u Cristiano Ronaldo haka Saudi Pro League. Bat haki jing ke playoff jong ke Champions League. Round 16 ke PSG ke Real Madrid. Bat Shalmet no ke Juventus. Bat kiwi-kiwi. Tehoj perlok haka jing ke Saudi Pro League jong ke Al Nassr. Persyai ke Al Najma. Ke Al Nassr ke lalak bentuk put ye ke Al Najma. Lang basan dan makul. Haka bahaka nega jingit kai Cristiano Ronaldo. Uyok bantep kawai ke gol lang bak penalti. Bat kawai ke assist. Kawai na Sadio Mane. Arteliano Martinez. Kawai na Koman. Kabada ka nega jing job ke Al Nassr. Kalala sendon man kiu siya ke kerdan ke Banengkong. Haka baka liyo bantam point ro ya ke Al Hilal. Hadu lai poj. Bat haki jingit kai playoff jong ke Champions League. Watla ka Juventus kala ban job haka Second League. Kan report kala siya element no. Namarba haka aggregate point. Layo bantam da ka Galatasaray. Lengban niyaw lasan. Bat kutno ka PSG haka jingi kaj. Persya iya ka Monaco. Handre haka aggregate point. Kadai ka PSG ka Batam. San lasaw. Kumta kali ban rong siya ka round 16. Kadba ka Atlanta ro kalala ban rong siya ka round 16. Hadin bakalala aban pelim salaway kul haka jingil kai Second League. Persyai ke Dortmund. Bat job ro salai haka kreket. Bat nakaliang jong ke Real Madrid ro. Kalala aban pelim ya ke Benfica. Kata haying la jong. Lengba ar laway kul. Haka jingil kai Second League. Kibaliyo ban tep da wini ke way. Bat ucho mini ke way. Kabaha aggregate kala ban job. Lai laway. Teperlok hadin kini ke jingil kai playoff. Kini tim kita palala aban job. Kilayo aban rong siya ka round 16 jong ke Champions League. Haka ba ke PSG kala aban ikendu ia ke Barca. Lani ke Chelsea. Ka Newcastle ro kumju. Hapadeng kini ki arteli ki tim. Ke Galatasaray kala aban ikendu ia ke Tottenham. Lani ke Liverpool. Ka Atletico Madrid ro kumju. Kala aban kendu ia kini ki arteli ki tim. Bat ke Real Madrid ro. Kala aban ikendu ia ke Sporting. Lane ke Man City haka round 16. Ke Bodo Glimt ro kalak bani kendu ia ke Sporting ni ke Man City. Ke Atlanta kalak bani kendu ia ke Arsenal. Lane ke Bayern. Ke Leverkusen ro kan sai kendu ia kini ke arteli ki tim. Kan rai ia kata ngin sai pek andala depan ro nepan kalai.